Putranika kun tetepun tore cedidi sesaromba pangacida kakuruna oleh tetise Kira-kira Pak. Akuna Ngerek bayi juga. pangacida kakuruna oleh teti se akuna se apek teda reng sepona bersama Ani sang audio juga ada Kiki Production Studio Fotografi Bram Allahumma sholli ala Muhammad Putra TTV Satu tebak versi selawat Kepang Bayi bersama Kiki Production Anissa Audio. Salamnya buat koordinator kami Mbak Sabrina. Dahratinul mu'ayyad binurin Nabi Ahmad Dahratinul mu'ayyad binurin Nabi Ahmad Ya manana di Muhammad Zalikal fadalu minallah Ya hanana di Muhammad Zalikal fadalu minallah Dahratinul mu'ayyad binurin Nabi Ahmad Dahratinul mu'ayyad binurin Nabi Ahmad Ya kanana di Muhammad Zalikal fadlu minallah Ya kanana di Muhammad Zalikal fadlu minallah Matur sakarangku Matur suwun. Terima kasih Motor Sakalangkong sedikit keluarga besar dari Semolje Bapak Muhammad Hasan dan juga Ibu Susmiati Matur suwun Ibu. Matur sakarangku Putra nikah kun tetepan Tore cediri sesaromba Pangaci deka kuruna Oleh teti orang akuna Putra nikah kun tetepan Tore cediri sesaromba Pangaci deka kuruna Oleh teti orang akuna Oleh teti orang akuna Dahratinul mu'ayyad binurin Nabi Ahmad Dahratinul mu'ayyad binurin Nabi Ahmad Ya kanana di Muhammad Zalikal fadlu minallah Ya kanana di Muhammad Zalikal fadlu minallah Aduh Ain Subhanahu terima kasih Ustadz Ainur Rasyidi monggo. Ustadz Aziz Warno Arroyan
Susmiati Ajukan Tretan satu Tretan satunya An-Nabi sallu alaih Salawatullahi alaih An-Nabi sallu alaih Salawatullahi alaih Wa yanalul barakah Kullu man salla alaih Wa yanalul barakah Kullu man salla alaih. Masih bersama keluarga besar Bapak Rafiuddin dan juga Bapak Hasan. Salam bangga kami yang ada di kota Malaysia sana. An-Nabi sallu alaih Salawatullahi alaih Wa yanalul barakat Kullu man salla alaih Wa yanalul barakat Kullu man salla alaih. Pak Sabrina selaku koordinator kami Matar Sekarangko. Ya Allah. Tetap semangat keluarga besar Bapak Rafiuddin dan juga Bapak Hasan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Walaupun jarak memisahkan tapi hati tetap bersatu bersama keluarga besar hari ini. Tetap menyatu. Terima kasih Matar Sekarangko. Mbak Sabrina. Ustaz Hasan. Bapak Hasan duce bungana Nancet ceudu mon tempat Mau keparingan sampurna Ngabes potra duce gentenga Ngabes potra duce gentenga Bagus wati nikah ambana Muka tetia potra seakuna Ampun makin dumolang arena Tertetia potra seakuna Tertetia potra seakuna. Salamullah ala toha Rasulillah. Salamullah salamullah Kiki Production ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna habibi sabillah Wa bilhadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badari ya Allah Bi ahlil badari ya Allah. Oke, terima kasih Gembira Audio. Kiki Muhammad Production. Tidak sedih Adisa Audio. Nabawiyakum merayu. Tuan rumah duce seneng Malam makin duce sempurna Aku lestari ajarana Tangga hadradu mengkungumona Nangke banjari kumona Mbak Sabrina nikah koordinatorna Kagalang kong atas kalong kuena Undangan duce seneng Tentaretan majlis kumuna Tentaretan majlis kumuna. Salamullah Insyaallah ala toha Rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna Bapak Rafiuddin. Bapak
Ali motor sekelangkung Rasulillah Wasalli wajah idilillah motor sekelangkung Bapak Tali Bi ahlil badri ya Allah. Matur sakalangkung Bapak Rafi Udin sekeluarga. Matur sakalangkung. Juga Mas Hasan yang jauh di sana. Semoga selamat terus juga rezeki naik pada pengusaha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Senang, 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 Papa Hasan aku senang. Bunga, 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 Ibu Susmiati omku bunga. Senang, 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 Bapak Hasan omku senang. Bunga, 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 Bapak Rafi Udin omku bunga. Motor sekelangkung menar buka seneng terbunga. Amin.